Ahee, mi amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya, namuntlha ta khalo laha hi music video leyi nga ta va yi kha yi ta ya Captain Mashele laha a nga feature Dr. Joy Shirimane na Ness Matlala. Alright. Ya, so leswi vo tala vanhu mo ka mi nga swi tivi i ku track liya kahle kahle yi chaye hi Hlavusikiza. So ni ta mi vekela short clip laha kha hlamusela hi yexe ku yi a nga yi chayi. yi tlangu hi Hlavusikiza lewa na Ness na Captain Mashele va record kwala ka mina then he feature Dr. Joy Shirimane mara tlangu hi mina xin'wana lexi ngo tu xi chayiwila yi tlangu hi mina ngoma leyiwa ta ku yi tlangela and then yi feature Ness Matlala na Joy Shirimane mara yi tlangula ka mina and then va yi teka va yi tisa ka bojo na voice hey yo mara yi tlangu hi mina everything tlange me handle ka yini ka rolling ka ti drums ta to sweswi swi nga na yina mara leswi nga tlange me Ya, mi swi twi hi n'wexe na n'wina ku hi yena nga yi chaya. And then so ka siku ra namuntlha ra 27 August mi fike hi vona Dr. Joy Shirimane va fika va posta tanihileswi mi swi vonaka kwalano ka official page ra vona va promota risimu leri music video ku leyi nga ta va yi kha yi ta and then va fika va tsala ku coming soon. So swi ku a ta ri ku vuyeni ngopfu September leyi hi ku music video yi ta yi kha yi huma hala tlhelo va Ben Mayengani ta kha humesa na humesa ti-post sweswi va ta va ri ku humese. So music video yi ta va yi kha yi ta tanihileswi mi swi vona kwalano. So leswi swi hi komba ku swa ku ti-image leti a hi ti vona ta Dr. Joy Shirimane va ri downtown studio swa ku ku na link yi kulukumba ngopfu na music video leyi because tanihileswi mi swi vona kwala ka music video yaleyo a va yini na leyi hi vona na ti-pictures ta vona va ri leyi. Loko mi nga za subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe for more updates.